U organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog i medijskog centra Srpski venac na letnjoj pozornici u Lovri od 25. do 27. jula priređena je tradicionalna manifestacija Dani pozorišta i kulture. Prvog dana održana je premijera nove predstave pod naslovom Lovranska bučura. Fiktivna komedija u 2 čina rodila se na ideju Dušana Kotočevića. Režija je poverena Zorici Jurković-Ember i Mitru Krkeljiću, a u njoj učestvuje velika ekipa glumaca, kao i članovi Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Festival je otvoren izložbom fotografija pod naslovom Stara Lovra. Ovo je jedna fiktivna predstava, ali ima elemenata od lovranskih starih priča. Tu sam ja skupljao neke priče i Slavica Zeljković koja je radila za novine. Lovranska bučara je bila moja ideja, ali ja pošto nemam toliko, ajde recimo, talenta da napišem tako neku predstavu, zamolio sam mog druga Mitra, koji mi je također kolega u Srpskom vencu, da mi pomogne, pošto on napisao već jednu predstavu, Najviše na cvetu, i on se primio za to. To smo naravno i predložili direktorki Zorici Jurković-Ember i ona se oduševljeno je primila. Razmišljao sam, imamo svakakve predstave koje su prevedene sa mađarskog jezika ili sa nekog drugog, ili srpske predstave iz Srbije, ali nemamo neku baš onu našu. Pa i on sam se setio što ne bi mogli neku o Srbima u Mađarskoj koji žive ovdje. Ako već Srbi u Mađarskoj, onda pošto sam ja iz Lovre, neka bude neka priča o Lovranima. Dozvolite mi da ovom svečanom prilikom saopštim 2 lepe vesti. Prvo, kao što ste vidjeli, služio je sa mnom za jednu svetu liturgiju naš novodošli djakon Pero. Petar? Da, Pero. Primite ga od srca u selo, pomozite mu da se snađe među nama. Oče Dimitrije, ja bi veoma rado povela novog djakona u šetnju da mu pokažem selo. Uvijek mi je drago kad se pokaže da smo uz Božju pomoć odlično vaspitali naš mladi svet. Jel tako, Živko? Istina, amin. A sad pođite u miru, bratja i sestre, Bog vam pomogao. Ja mislim da je Lovra ne samo jedno selo, obično u Mađarskoj, već jedan simbol svim Srbima koji žive u Mađarskoj, sa obzirom da je to posljednje mesto sa većinskim srpskim stanovništvom. A kao takva Lovranska bučura sama, stvarna Lovranska bučura, svake godine je jedna ogromna manifestacija za Srbe u Mađarskoj, gdje rado dolaze ljudi. S druge strane, naslov je dat iz tog aspekta jer bučura je, kao što znamo, hungarizam. Bučura znači na standardnom srpskom jeziku seoska slava. A na mađarskom ta riječ bučura, to jest buču, ima dvostruko značenje. S jedne strane znači seosku slavu, a s druge strane znači opraštanje. To dvostruko značenje uveliko i opredeljuje temu i celu tu nit koja prolazi kroz ovu predstavu. Znao sam da će napraviti čovjek taj matori lopov. O, Živko, pa čovjek udaje svoju čerku, pa nije čudo da se raduje i hoće to sa svojim voljenima lepo i da proslavi. Sa voljenima, da.
ali njega niko ne voli. On to radi samo zato da bi mogao biti novi tonačelnik, ali samo preko mene mrtvo. Tonač, tonač i tonač, uvek samo taj prokleti tonač. Jesi pitao svoju kćerku kako se osjeća ponovo kod kuće? Pa dobro. Se vratila iz Jugoslavije, vas dvojicu niš drugo ne interesuje, samo vlast, vlast i vlast. I samo nemoj da ga braniš, znaš, kako si samo mogla da mu veriš? Ako ni moja porodica nije sa mnom u ovakvim teškim trenucima, pa šta onda čekamo drugi? Ova predstava jeste jedna dvočinka, jedna seoska komedija. To je osnovni princip i osnovni žanr. S druge strane, smatram da je dovoljno slojevita, da bi u neku ruku bio i musical, u neku ruku opereta. Opet treće, može da bude čak i drama, ne samo komedija. Tako da mislim da je osnovni zadatak ove predstave da ispriča sve ono što osjećaju Srbi u Mađarskoj uglavnom, ali ne samo oni, nego faktički svi ljudi. Tako da ova predstava uglavnom opisuje ljudske priče, ljudska osjećanja, razvoj ljudskih ličnosti. I ja mislim da sam uspeo i u ovoj predstavi da u neku ruku, naravno u okviru jedne komedije koje mora da bude lak žanr, ali ipak da sakrijem pomalo i te analize ličnosti, sociologiju, razvoj ličnosti i tako dalje. I zbog toga mi je mnogo bliska ova tema. Niti je sramota rođenu čerku da iskoristiš da bi pobedio normalno stažu. Bože, za koga sam se ja udala? Bolje da gledaš za onog za koga si htjela da se udaš. O, znači tako. Da. Nije to što si mene upropastio. Sad bi i rođenu čerku htjelo da te pokida. Da, bača. Ako Joda neće, onda ni ja neću da me uzme. Dosta ovog kokošinca. Samo kvocate, kvocate, kvocate. A ja ne možem da mislim. Vas dve ne morate da mislite ni o čemu. Jordan te naravno neće oženiti. Samo se pravite kao da hoće. I da ste srećni. Barem ove noći. Ja ću danas da nahranim selo i napojim. Oni će i po sutra da glasuju za mene. A preko sutra vas dvoje ne morate ni da se pogledate kad se vidite na sokaku. Tu se radi o dva meštine koji i jedan i drugi hoće da budu tonačelnici. I Stanko i Živko i 30 godina se bore i jedan protiv drugog. I normalno tu dolazi do promene. Živko je uvek pobeđivao dok je bio socijalizam i kad je došla demokratija, eto i Stanko je došao kod svojih 5 minuta i pobedio je na izborima. Jedna lepa pitka komedija sa lepim likovima i mislim da će se to publici svideti. Imamo dužnost da vam javimo da se Mađarska radnička partija raspala. Da se društveno uređenje promenilo. Od sad umjesto socijalizma gradimo demokratiju. Klima se promenila. Da, osjećam i ja da je malo hladnije. Ne ta klima, politička. Da, politička. Sada treba da piše redovne demokratske izbore, ne takve koranije. Tako je, znao sam i ja da Živko sve ove godine pobeđuje krađom. Krađom? Kojom krađom? Pa Jano šeftaš, prije 5 godina vi ste mi lično predali jared, mil moje. Zaboravimo ono što je bilo. Sada je važno da ćemo umjesto prljavih socijalističkih održati čiste demokratske izbore. Živa demokratija! Čemu će se po vama publika večeras najviše radovati ili smejati? Smejeće se sukobu te dve porodice, ali kroz taj sukob te dve porodice se provlači baš ta tradicija od 300 godina i taj sukob između Živka i Stanka i normalno tu će biti i songova i i folklora i sve, tako da će publika imati jedan kompletan doživljaj i mislim da će uživati u predstavi i mislim da će zadovoljno otići. Glasanje gotovo! Da prebrojimo glasove. Jedan Živko, jedan Stanko, Stanko, Živ, Stanko, Živ, 61 prema 60. Pobedio je! Pobedio je! Pobedio je! Stanko!
đupre jedno, matoro! Molim vas lepo da sutra u miru predate vlast našem novoizabranom donačelniku Stanku. Lovrani dragi, živeo novi polgarmester Stanko! Živela demokratija! To je jedan veliki Božji dar. Opstati 300 godina i sačuvati jezik i običaje. To je samo za jedno poštovanje i divljenje. Jer mislim da su oni, zahvaljujući svojim sopstvenim snagama i svom tom nekom homogenizmu unutar te same zajednice opstali. Dragi Lovrani, danas je veliki dan, a od sutra počinjemo da gradimo našu demokratsku Lovru. Veselite se, ali nemojte dugo da spavate, jer sutra nas čeka veliki dan, moramo da se spremimo za doček njegovog prevosveštenstva vladike Sisoja. To će biti još jedan veliki dan za naše selo, baš kao što je bio ovaj. Ovom prilikom koristim moju svoju prvu priliku da kao novi polgarmešter imenujem našeg oca Dimitrija da organizuje kratak folklorni program s kojim ćemo se ponositi pred našim vladikom. Oče Dimitrije, nećete se primiti, jel da? Pa sveštenik da ih uči igrati? Vrlo rado, načelniče. Polgarmešter Stanko, znači moji mili meštani, sutra posle službe vežbamo naše novo lovransko svečano. Živeli! Živeli! Postoje u ovoj predstavi Lovranskoj bučuri mnogi citati koji su zaista izgovoreni od strane Lovrana. Ja bih tu kao odgovor voleo da citiram jedno, a to je jer ono što se 300 godina očuvalo, u tome ima nečega. Što su stariji sačuvali, dužni smo mi održati. Može pomoći. Gospođo, tražim oca Petra. Oče Petre, traži vas ovaj terata. Ajde, kad nosi rakiju! Vjeri, pomaže Bog. Bog ti pomogao, sinko! Ja sam rukopoložen djakon u njegovog prevosveštenstva Sisoja. Dobro nam došao, sinko! Ostani sa nama! Veruj mi, ovo će biti dobra lovranska bučura!